Poštovani gledalci televizije Zenica, želim vam dobro večer i dobrodošlicu u emisiju Sredinom. Neko je rekao ne znam ko, jadan je onaj ko ne uživa u proljeću. Stoga uživajte, nadam se da vam je ovo lijepo vrijeme, zelenilo i behar, donijelo i malo dobrog raspoloženja i da ste večeras voljni da naredne minute provedete u društvu sa mnom i mojim gostom. Moj večerašnji gost je gospodin Edhem Fejzić, predsjednik Saveza za bolju budućnost Zenica. Dobro mi došli. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Kakvo je kod vas raspoloženje, gospodine Fejzić? Evo ja kažem zelenilo, ja to sudim po sebi. Zelenilo i behar, nekako proljeće, maj stiže, to je najljepše godišnje doba za mene, najljepši period, pa nekako se odmah diže taj tonus raspoloženja. Dva godišnja doba koja ja volim su proljeće i jesen. Znači puno cvijeća, behara, dobivamo energiju, tu su normalno i ovi prehrambeni artikli koji nam daju snagu. Poslije zimskog sna, zelenilo je, vitamini. Ja sam ljubitelj špinate, ljubitelj sam žare, što danas to ljudi ne praktikuju, i ljubitelj sam inače zelenovatoga. Vidi se Bogom po vašoj liniji da vi pazite i da volite taj zeleni. Dobro izgledate. Recite mi, gospodine Fejziću, vi ste član vijeća općine, evo sutra je, u četvrtak je zakazana sjednica vijeća, na dnevnom redu ima svakakvih informacija, svakakvih tema i to je tako uvijek. Na koji način se vi pripremate za sjednice vijeća? Znači ja i kolega Šefik Tutmić smo u općinskom vijeću kao nezavisni vijećnici, a kao članovi Saveza za bolju budućnost. Mi napravimo klub, pozovemo stručne ljude iz naših radnih tijela ili komisija i sa njima prodiskutujemo, pročitamo materijale i osvrnemo se na one tačke koje su aktuelne na toj sjednici, koje su jako bitne za građane Zenice. Svaka je tema takva. Evo za ovu sjednicu, kažem, ima različitih tema koje su po vama dominantne, koje su najvažnije i za koje je vama trebalo najviše vremena da biste imali nekakav stav i mišljenje o tome. Jedna od tačaka bit će grijanje grada. Tamo se pripremila jedna odluka s kojom se ja neću složiti. Ja ću staviti svoje primjedbe i sugestije, a tako i stručni ljudi iz mojih komisija se ne slažu. A ja sam se i u dosadašnjem radu u općinskom vijeću već 3 godine zalažem da temperatura od 18 stepeni ne može biti ta koju će nama javno preduzeće grijanje prodavati, a stručnjaci... Dakle, vaša je primjedba na kvalitet grijanja. Na kvalitet grijanja i na ono koju nam temperaturu nude 18. 18 nije temperatura za jedan normalan užitak u svom domu. Ja mislim da je odlukom o komunalnom redu to predviđeno kao nekakav minimum koji zadovoljava standarde. Jer sam se ja svoje vremena žalila na kvalitet grijanja, pa sam morala proučavati to. Napokon građani Zenice moraju da shvate. Temperatura po ljudima koji su kompetentni kažu da je to 22, 23, gdje možete lagodno sjediti u svom domu, u trenerci i u majici. Sa 18 ne može vam biti lijepo i morate koristiti dodatne energente ili koristiti struju. Ja sam protiv toga. Ima i nekih sretnika kojima je uvijek toplo nekako. Imate baš situacije da u kvartovima imate zgradu naspram zgrade i neko se smrzava cijelu zimu, a svejedno plaćaju istu cijenu, a neko onako ima dobro grijanje. Ja ću predložiti sa primjedbama i sugestijama i napokon se mora kazati našim građanima šta nam je raditi da bi dobili odgovarajuću toplotu u našim stanovima. I to su radovi koji se moraju uraditi da bi ja na odmutu imao... Vi govorite o rekonstrukciji sistema daljinskog grijanja, mreži koja je možemo dotrajala. pričati o rekonstrukciji sada, ali mislim da nije korektno zbog naših gledalaca, a vaše emisije općinskog vijeća, snimci su... Evo, upravo ja to hoću da kažem, ono sve što ćete vi reći i sve što naravno kaže svaki vijećnik, njegova participacija u radu vijeća, njegovo učešće, koliko izlazi, koliko je aktivan, njegovi stavovi i mišljenja, svi su oni
dostupni našim gledalcima putem malih ekrana zbog toga što mi snimamo i emitujemo svaku sjednicu bez i najmanje greza, dakle sve je tu. Šta vi mislite o tome? Kakav efekat to ima na građane, u ovom smislu govorim građane kao birače? Meni je žao što radio televizija Zenica nema instrument koji bi ustanovila koji je to broj gledalaca koji prati općinsko vijeće i vaše emisije, ali mislim da je jedna od najgledanijih emisija inače na svim televizijama i prenos sjednica općinskog vijeća. Općinsko vijeće je takvo kakvo je, nekoga koristi u svoje lične interese. Ja pokušavam u 4. godina da budem servis građanima, postavljam pitanje, susreću me ljudi na ulici, postavim pitanje, odem na to mjesto, pogledam, pozovem stručnjake koji su za to kompetentni i oni mi pomažu u postavljanju pitanja i traženju odgovora i rješavanju tog problema i moram da se pohvalim da sam u većini pitanja koje sam inicijativa da su sve prolazile kod resornih službi u općini Zenica. To hoću da vas pitam, koliko je efikasan taj vaš rad, koliko vi možete stvarno biti narodni poslanik u tom smislu da ljudima pomognete da riješe neki svoj problem i koliko su službe, dakle općinska administracija, izvršna vlast općinska, kooperativni kad su te stvari u pitanju. Jesu li agilni, da li se radi na tome? Kada postavite pravo pitanje ili inicijativu, u većini slučajeva se to i rješava. Nikad se ne postavljaju pitanje inicijativa nekog da bi uvrijedili, da bi tražili nešto megalomansko. Sav moj rad se sveo na rješavanje problema, ukazivanju što neko nije to vidio ili je vidio, ali nije imao trenutno sredstava u budžetu da to riješi, ali eto, većinu smo mojih pitanja inicijativa rješavali na obostrano zadovoljstvo građana. Oni građani kojima sam ja preko govornice pokušao da pomognem u njihovom rješavanju problema, oni to znaju i mislim da nije ni vrijeme ni mjesto da ja nabrajam sve te silne projekte, hajde i nazovemo male projekte koje sam ja ostvario kao vijećnik, to znaju na kraju krajeva i građani Zenice. Da vas pitam, što mislite koliko ljudi vrednuju rad bilo kojeg narodnog poslanika, da tako kažem, da li je to član vijeća općine ili član kantonalnog parlamenta, federalnog parlamenta, državnog parlamenta, svejedno, koliko su više odstupili od svega toga i kada dođe taj dan da dođu na biralište, da treba da daju nekome svoj glas, da nečije ime zaokruže, koliko se drže toga ili to ide nekako po inerciji ili iz nekakvog straha ili iz navike, svejedno. Što mislite, da li je bakar kad su u pitanju lokalni izbori, s obzirom na to da je to nekako najkonkretnija politika, da tako kažem, evo, vama ljudi kažu imam taj problem, vi ga pokušate riješiti ili ne, ili svejedno kažem, evo, na nekakvim drugim temama vide kakvi su vaši stavovi, kakve su vaše namjere i tako dalje. Mislite li da su ljudi dovoljno, kako da kažem, odgovorni prema vrijednosti tog svog glasa da na takav način razmišljaju prilikom odabira onoga za koga će glasati? Svaki izabrani dužnosnik po bilo kojoj nivou mora da bude svjestan da je to jedan period kome su građani kazali povjerenje. Svaki izabrani dužnosnik od općinskog vijeća pa na kraju krajeva i do predsjednika države naše lijepe mora biti svjestan da će se ponovo jednog dana vratiti među obične ljude. Ovi koji me poznaju, moje komšije, prijatelji, poznanici, Zeničani, ja se nikad u životu nisam mijenjao po bilo kojoj osnovi, tako i na radnom mjestu, tako i politici. Pokušavam da budem, što bi to naše nene lijepo rekle, narodni čovjek. Ne bježim od odgovornosti, uvijek sam spreman da odgovaram za svoj nerad, ako je u pitanju nerad, a svoj rad ne želim da dižem nekako, eto, da sam ja nešto aman zaman, nekakav dobar vijećnik. Pokušavam da opravdam ona sredstva koja mi ova država daje. Ima jedan problem
od kantonalnih, federalnih i državnih zastupnika koji su, pričamo sad o Zenici, koji su ljudi izabrali, dali im povjerenje. Smatram da se dobro odvojili od naroda. U Savezu za bolju budućnost je to malo drugačije i smatram da građani će to prepoznati. Mi smo nedavno ovdje na redakciju televizije dobili saopćenje vašeg općinskog odbora, općinske organizacije, vaše političke partije, u kojem ste vi rekli kako raspolažete informacijama sa terena. To zapravo znači da ste vi obilazili mjesne zajednice, ne znam jesu to bile gradske, prigradske, seoske, evo vi ćete mi reći, a mene posebno zanima koliko se ljudi odazivaju na takve vaše pozive da razgovarate ili nemaju povjerenja u to ili im je dosta politike. Ima li još uvijek ljudi koji su raspoloženi da dolaze? Jer to je ipak ovako, ili popodnevni sat ili večernji sat, ali tako oni treba da odvoje svoje slobodno vrijeme. Sad možda sam ja tu presubjektivna, možda je meni dosta svega, pa mene niko ne bi mogao namamiti na takav skup ili je nešto sasvim drugačije. Vidite, Savez za bolju budućnost je nešto novo na ovim prostorima. Ja moram da spomenem generalni sekretar Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, Naser Beganović, izabrani dužnosnik u parlamentarnoj skupštini federalnog doma i on čitav dan bude u Sarajevu. I to je za Zenicu nešto veliko. Zenica je dobila po prvi put nešto što joj i pripada, nešto veliko u stranci. Jer vi znate da Zeničani slabo u ostalim političkim partijama daju se neka... To je dakle jedna od najviših funkcija u Savezu za bolju budućnost. Jedna od najviših funkcija je ukazana Zenici. Gospodin Naser Beganović, naša uvažena zastupnica Emina Husein-Spajić u kantonalnoj skupštini Zeničko-Dobojskog kantona su rame uz rame sa mnom. Znači, krećemo se od najudaljenijih mjesta do gradskih mjesnih zajednica. Ono što je bitno da kod obilaska jedne mjesne zajednice ili više mjesnih zajednica kažemo ljudima dođite. Normalno mi imamo infrastrukturu razvijenu tako da smo pokrali 72 mjesne zajednice, izvršene... Imate mjesne ogranke. Imamo mjesne ogranke i kažemo uvijek povedite svoje komšije, rodbinu, pa kaže možemo li pozvati neke druge političke partije? Može, što neće. I na tim sastancima mi pokušavamo normalno razgovarati s ljudima. Naša je dužnost i obaveza svi izabrani dužnosnika da obilaze i da vide šta je na terenu i da to prezentuju u domovima u kojim su izabrani, evo recimo ja u općinskom vijeću, Emina Husein-Spajić u kantonalnoj skupštini i gospodin Naser Beganović u federalnom parlamentu. Pokušavamo normalno da razgovaramo s ljudima. Ovo zadnje saopštenje, megalomanski projekti, naš rad je posve drugačija slika kad vi odete u Briznik, u Vardu, u Puhovac, u Radinoviće. U Radinovićima vam kaže, mi smo na kraj svijeta. U Radinovićima niko nikad ne dođe, samo dođe kad je predizborni skup. Mi pokušavamo da budemo uz narod. Mi ne želimo da kaljamo bilo čiji posao. Mi želimo samo da kažemo ljudima da smo tu i da smo tu zbog njih. Želimo da im ukažemo da nisu napušteni i da neće biti nikad napušteni od Saveza za bolju budućnost i da ćemo biti svaki put sa njima i u svakom trenutku. Da li ovo što govorite zapravo znači da je izborna kampanja počela? Ja moram kazati, izborna kampanja u Savezu za bolju budućnost čitavu prošlu godinu mi smo obilazili mjesne zajednice, razgovarali, a dokaz evo imate na Facebooku gdje mi imamo svoju stranicu i može svak da pristupi i da pogleda naše aktivnosti. I ovo sve što vam govorim, to je što bi kazali uslikano i opisano u par rečenica. Evo, govorite o tome na šta vam se ljudi žale. Vi naravno djelujete kao opoziciona politička partija. Da li to znači da te teme koje dobivate od ljudi su teme koje će dominirati u narednom periodu, ono na čemu ćete vi graditi kampanju? Da, mi smo jedina politička partija koja ne obećavamo ništa. Mi
kažemo ljudima, normalno ja kao prvi čovjek među jednakim, kažem da je to naša dužnost, da je saslušamo, da pokušamo se zajedno dogovoriti na licu mjesta koji su to prioriteti. U obilasku mjesnih zajednica jedan najbitniji problem je zapošljavanje. I to ne može niko osporiti. Ljudi nam kukaju da nemaju posla, da ne rade, da nemaju od čega da žive. Pokušavaju se baviti poljoprivredom. Poljoprivreda je u takvom stanju u kakvom je. Od raznoraznih lobija ne možete i ono što proizvedete prodati, zato što vam neko doveze nešto sa strane. I taj lobij ćemo mi riješiti, ako Bog da, nakon oktobarskih izbora. I kažem ovako, doslovno ovim riječima svim poljoprivrednicima gdje sam bio, Zenica i zenički poljoprivrednici sve što proizvedu je 8% što Zenica pojede. I to 8% što proizvedu moraju pola baciti. Tog više neće biti. 8% je vrlo malo. To su minimalne količine koje treba da apsorbuje ovo tržište. To je znači statistički podaci koliko se u Zenici općini proizvede. I mi ćemo ići na varijantu 30% da Zenica hrani naše Zeničane. Koje su to još teme koje će dominirati? Evo kad je u pitanju lokalni nivo, dakle vi ste u općinskom vijeću, izbori će biti lokalni, kaže Centralna izborna komisija, mislim nedjelja 7. oktobra, ako ostanu pri toj odluci. Eto, dotad naravno ima još puno vremena, ali kako je vaše mišljenje? Evo vi ste već, Boga mi ima 10 godina u politici, dakle imate vi tu već političkog iskustva i organizacionog i u radu vijeća i tako dalje. Šta mislite, koje će to biti teme koje će dominirati ove godine kampanjom u Zenici? Na čemu će neko graditi pluseve, na čemu će neko graditi kritiku, na osnovu koje misli da će dobiti povjerenje birača? Šta će se iskristalisati kao najvažnije teme? Malo prije sam odkazao, znači izborna kampanja je kod nas non stop, stalno su s narodom. Ono što je interesantno, što kažem na vijeću, treba upaliti auto i krenuti prema Arnautima. Ne treba mi niko govoriti da ja kupim političke poene na Babinski region. Zar treba iko provoditi kampanju, kazati da po našim ulicama imate udarne rupe? Evo sad se krenulo sa kampažom udarnih rupa. Sporo ide. Znači, komunalna infrastruktura, putna infrastruktura, javna preduzeća, malo prije smo se dotakli grijanja, prevoz. Vi znate da sam ja za 3 godine, normalno zajedno sa gospodom od resornih službi koji su autobusi su u katastrofalnom stanju i molio sam, stalno sam postavljao pitanje kad će, evo, malo smo i učestvovao sam i u tom segmentu. Pokušavao sam i u ekologiji, pokušavam u svakom javnom preduzeću da dam svoj doprinos, ne da gradim svoju političku karijeru za govornicom. Pokušao sam uvijek da budem kooperativan i većina mojih prijedloga, neki su prihvaćeni, neki su lagano odbačeni, kao na zadnjoj sjednici kad se usvajao budžet. Evo primjer jedan. Radio televizija Zenica. Sad će vam u predizbornoj ovoj godini kazati svi vijećnici da će se oni truditi da vi budete kantonalna televizija. Obezbijedit će vam se napokon, ja mislim, po jednom 5. put vaše vozilo gdje ćete vi imati dovoljno ljudi, dovoljan kvalitet slike. Mislim da od tog neće ništa biti. Ja vam mogu kazati kao član Saveza za bolju budućnost da ćemo mi pokušati da zajedno s vama da dovedemo televiziju u okvire nekog normalnog našeg rada. Evo, vi spomenuste televiziju i mjerenje rejtinga, gledanosti. Vi ste naš
redovan gledalac, koliko sam zaključila, i vaše društvo. I evo, vi smatrate da smo vrlo gledani. Hvala vam lijepo za povjerenje. I mi nemamo, skupa su ta istraživanja, nemamo te mjerodavne podatke, a nedavno je bilo na nekakvom višem nivou kad je u pitanju ta medijska slika, bilo je i afera vezano za to, jer je to naravno skopčano sa financijskom dobiti od reklama i tako dalje, tako da su tu malo viši lobiji i nije to tema, ali dobro organizovane političke partije vam u svaka doba imaju ta mjerenja vlastite popularnosti. To su naravno nekakve ankete koje nisu potpuno pouzdane i tačne, to je prosto tako. Međutim, evo, kakve su vaše informacije da su sutra izbori? Kako bi glasio izborni rezultat ovdje u Zenici? Kako biste vi, recimo, prošli sami za bolju budućnost? Obilaskom, znači, mjesnih zajednica, sa kontaktima sa ljudima, evo, odgovorno tvrdim da će Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine imati u vijeću većinu, da će imati svoj... Što znači to većinu? Koliko? Općinsko vijeće ima 31 vijećnika i jedan je vijećnik iz manjina. Znači, da bi imali većinu, vi morate imati 17-18 vijećnika. Iako bi morali da pristupimo u koaliciju sa određenim političkim partnerom, to će ipak odlučiti ovaj grad s kim bi mi mogli da u sljedeće 4 godine vodimo ovaj grad sa novim licima, sa novim idejama. Bojim se da građani više su se zamorili od nekih ideja. Savez za bolju budućnost je nova politička partija koja je na prethodnim izborima kazala ljudima nudimo ugovor. Mi možemo isto tako jedan ugovor ponuditi našim glasačima za 2 godine i mi ćemo slobodno otići sa pozornice i prepustit ćemo drugima ako ne ispunimo ono i ne uradimo onaj dio za koji smo kazali da ambijent u gradu se može bolje. Ja neću reći da je loš, nemam pravo za to da iskoristim ovu vašu emisiju, predizbornu kampanju, ali nova lica, nove ideje, ono što je dobro, mi ćemo... Koliko je jaka SBB Zenica? Koliko vi članova imate i koji su ti kadrovi koji bi mogli biti ta perjanica, ta većina u vijeću općine? To su mladi ljudi, edukovani, sposobni, neokaljanog obraza, stručni, koji u svakom trenutku mogu preuzeti određene funkcije u opštini Zenica. Činjenica da neki ljudi u resornim službama će morati napustiti svoja mjesta zbog dosadašnje politike koju su vodili i nanijeli štetu ovom gradu. Dakle, vi ste vrlo optimistični u pogledu izbornog rezultata kad je u pitanju SBB. Vi ćete dobiti više pozicija, a oni koji će izgubiti su? Ja ne želim da oni će se prepoznati. Vidite, obilaskom na terenu, hodajući našim lijepim ulicama, tamo gdje se izvršila krpaža, normalno dani rupa, dobivamo podršku. Ovo nisam ja kazao kao Eden Fezić, kao predsjednik Saveza za bolju budućnost općinskog odbora, zajedno sa svojim. To građani kažu. Građani su nezadovoljni i građani moraju shvatiti da oni trebaju nagrađivati i kažnjavati svu vlast. Znači, komplet od općinskog do predsjedništva. Znači, građan je taj koji kaže ove godine ću ovako, nisi mi se pokazao, sljedeće godine da okružujem nekog drugog. I građani moraju shvatiti da trebaju izaći. Evo, ovom prilikom ja molim da u što većem broju izađu. Ne moraju oni sad da ja ne bi navijao za sebe ili za neku drugu političku partiju. Neka izađu i neka daju neku svoj glas. U svakom slučaju da iskoriste tu svoju građansko pravo. Zanima me, naravno, vama je jasno kao i svakome što bi kod nas ljudi rekli pticama na grani, kako su političke partije već odavno jedini pouzdani
kanal napredovanja i ostvarivanja interesa ovakvih ili onakvih. Da li je to u pitanju da dobijete, ne znam, nekakvu poziciju u vlasti ili radno mjesto ili, ne znam, bilo šta drugo. Zanima me, s obzirom na takvo raspoloženje o kojem vi govorite, ima li agme za članstvo u SBB-u, imate li prebjega karijerista iz drugih političkih opcija koji smatraju da neki drugi brod toni pa da se priključe vašim redovima? Mogu vam ispričati jednu anegdotu s terena. Ispričajte. Nedavno smo prije par dana bili u Brizniku i bio je jedan čovjek iz druge političke partije, da ne spominjem, nije korektno, i on je između ostalo kazao ovako: i vi kad dođete na vlast, vi ćete zaposliti samo svoje ljude. Kazao sam. Da Bog da nikad ne dobili vlast, ako ćemo tako razmišljati. Savez za bolju budućnost treba da napravi ambijent sa novim investicijama, sa novim dovođenjem kapitala, da se zaposle hiljade Zeničana. Ako ćemo mi samo razmišljati o par stotina, od 100, od 50, 20 i svoje kadrove zapošljavati, to nije dobro. I na kraju krajeva to se pokazalo do sadašnjem nakaradnom rukovođenju nekih političara u svojim političkim partijama, da se podobnima daje sve. Ne, u Savezu za bolju budućnost idu sposobni. Evo, ja ću vam jedan... Jeste li vi meni sad kazali, da ja prevedem taj vaš odgovor, da kod vas nema tih koji će doći iz neke druge političke partije i da će imati, ne znam, nekakvu poziciju? Ne. Mi već godinu dana imamo stručna... Znači ne mogu računati na svoje. Mi imamo... Ne, nisam to kazao. Mi imamo stručna tijela. To je, što bi kazao, običan svijet komisije. Komisije rade i pripremaju već sutra, ako Bog da, dobijemo od građana Zenice podršku, da svaki ćošak Zenice mi imamo rješenje. To rješenje ne može biti završeno za dan ili dva. Sve komisije s terena dobiju informaciju i onda to pokušavamo polako da razgovaramo na jedan miran način, da vidimo kako da riješimo taj problem u jednom zaseoku, u jednoj mjesnoj zajednici. Ono što je bitno su veliki projekti i mi ćemo podržati neke velike projekte koji će napokon određenim regijama stvoriti ambijent za normalan život. Koliko vi mislite da je moguće efikasno djelovati na lokalnom nivou kad su u pitanju politički odjeci i reperkusije situacije na višim nivoima vlasti? Evo, recimo kad je u pitanju kanton, pa sad danas imate situaciju da, ne znam, budžetski korisnici na području Zeničko-Dobojskog kantona ili, ne znam, bilo kojeg drugog kantona gdje imaju svoj budžet, nemaju platu, nemaju topli obrok zbog toga što, ne znam, na višem nivou nije to, a na višem nivou nije to zbog, ne znam, nečega drugog, i to vam se tako preljeva jedno na drugo. Savez za bolju budućnost... Hoću drugim riječima da vas pitam koliko je moguće u ovakvom ustroju državnom, ovakvom organizaciji vlasti kako mi imamo, zapravo biti efikasan. Ili biste morali osvojiti vlast na svim pozicijama da biste imali tu polugu za djelovanje? Jako teško pitanje, ali pokušat ću ga. Nakon lokalnih izbora puno će biti jasnije svim našim građanima kome trebaju na sljedećim izborima da daju podršku. Činjenica da općina, lokalna zajednica je temelj i stup, to je mjesna zajednica. Smatram da smo mjesnu zajednicu mi zapostavili u ovim godinama. Mjesna zajednica je iz koje ja dolazim i svi izabrani dužnosnici, i mjesna zajednica je stup državi. Zatim dolazi vam opština, a ovo ostalo, kanton i federacija, slobodno možete preskočiti, imate državu. Šta to znači, da me mogli moji naši gledalci shvatiti? Običnom građanu treba lična karta i treba pasoš ako želi putovati. Ovo ostalo je tako Daytonom uređenom da vam svi komplikuju i raznorazne koalicije koje se prave na svim nivoima, tako da će biti teško u tom periodu, ali nadam se uz jedan racionalan budžet, uz racionalne neke mjere koje bi se dale
fino srediti i dovođenjem kapitala, otvaranjem radnih mjesta, da ćemo pokušati da je to naša dužnost. Edheme, vi ste bili dugo godina zaštitni znak, ja ću to tako reći, stranke Radom za boljitak ovdje u Zenici. Mislim da ste tamo proveli 8 godina i bili ste jedan od osnivača te općinske organizacije te političke partije, ovdje u Zenici. Bili ste vrlo aktivni, nakon 8 godina ste odlučili zatvoriti ta vrata, to poglavlje i preći u nešto sasvim drugo. To je istina, znači ja sam bio predsjednik političke partije, Narodne stranke Radom za boljitak, radom na terenu, infrastrukturom, znači 2006. dobio sam mandat u kantonalnoj skupštini na zahtjev predsjednika stranke. Ja sam vratio mandat i ušao je moj kolega Bošnjak Bojan. To je bilo zbog nacionalnog ključa? Ja zbog nacionalnog ključa, i tu. Zatim sam na sljedećim izborima koji su bili lokalni ponovo dobio povjerenje od građana. To je taj mandat koji sad traje? Ja, to je sad ovaj mandat. I gledajući spotove i emisije od uvaženog gospodina Fahrudina Radončića, koji je samo kazao jednu rečenicu, nudimo ugovor s narodom, i mislim da mi je to u stvari otvorilo vrata da pokucam u Savezu za bolju budućnost na vrata, i gdje su me normalno fino dočekali i bilo im je drago. Vama je izgleda trebalo malo podsticaja da napustite to tamo gdje ste bili i da pređete u nešto drugo. Pa, vidite, to što se dešavalo se. Ja o tom ne želim javno da govorim. Mogu ja kriviti nekoga ili ne kriviti, ali gospodin Fahrudin Radončić je ostavio na mene puno i ja sam davno već... Taj utisak bio je taj utisak kad je on kazao da želi ugovor s narodom. I normalno, to je... Je li se vaša pozicija u vijeću, dobro, vi ste tad postali nezavisni vijećnik, jer to tako pravila zapravo nalažu, pošto ste istupili iz jedne političke partije, mandat ne pripada toj nekoj drugoj, nego pripada vama kao osobi, pa vi ste zapravo nezavisni vijećnik. Zanima me da li se tu promijenio u vašem načinu djelovanja u okviru vijeća nešto bitno drugačije, ili ste ostali ono što jeste Edhem Fejzić? Ja sam ostao u vijeću Edhem Fejzić, izabrani dužnosnik od građana Zenice. Ja sam došao u Savez za bolju budućnost, tamo je bio kolega, bio je kolega Nasir Beganović, moj prijatelj, koji je bio predsjednik. Bila je tu moja kolegica Emina Husein-Spajić, Fehim Muratović, puno tako tih prijatelja, gdje smo odmah prionuli na posao. Znači, prionuli smo na posao, bilazak mjesnih odbora, razgovori. Mi smo odmah pristupili radu i kazao sam im da moraju se vratiti ponovo, i oni su to mene poslušali. Ja sam možda jedini političar u svijetu koji je prešao iz jedne političke partije u drugu političku partiju i dobio povjerenje. Dobili ste povjerenje, jeste da dobijete, upravo to hoću da kažem, postali ste predsjednik općinske organizacije. Na skupštini gdje se izabrao se odbor, i odbor je, skoro da kažem, 98% glasao da ja budem predsjednik i da ih predvodim u ove 3 godine. Ali moram kazati, prvi među jednakim. Ja tu moram spomenuti, izvršni odbor, moram spomenuti. Pa dobro, kako to već ide. Potpredsjednike i tako sve članove koji su me prihvatili i evo radimo stvarno danonoćno. Ja se ovom prilikom želim zahvaliti svim volonterima, mladima pogotovo, volonterima na terenu, predsjednicima mjesnih odbora, što zajedničkim radom ćemo dostići to. Edheme, dosta smo pričali o politici. Ja sam se već malo zamorila od politike. Osim toga, vi gdje zarađujete platu? Ja sam zaposlenik javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
zavisnu društva rudnika mrtvog uglja Zenica. Već koliko dugo? Od 85, eto, hvala Bogu, dobar čas, 27 godina radim. Boga mi ste nakupili radnog Pa staža. eto, još jedno, Na kojim 2-3 poslovima godine, ste- pa mirovina. Na kojim se poslovima ste radili? Šta vi radite u rudniku? 85. zaposlio sam se kao rudarski tehničar, obavljao sam dužnosti rudarskog tehničara, zatim... Šta znači to rudarski tehničar u jami? Da, non stop, u jami. Onda sam postao miner gdje sam obavljao dužnosti, znači minjera, to je tako kako idete. Položio sam stručni ispit pred federalnim inspektorom, to je u komunističko vrijeme naše lijepe prijašnje domovine. I onda sam nakon toga preuzeo smjenu i radio sam do početka rata. Prije početka rata, negdje 1991. godine, rukovodstvo rudnika i moji upravnici su mi ukazali povjerenje da vodim staru jamu. I staru jamu sam vodio zajedno sa svojim kolegama 10 godina. Nakon čitavog tog rata bio sam i pripadnik armije, jer ako treba to spomenuti, dobrovoljno sam se javio, međutim, menadžment me je vratio i kazao da je moje mjesto da budem tu na rudniku i tu sam proveo to. Međutim, eto, pletom nekakvih okolnosti, nekakvih operacija, tako nekih povreda, dobio sam, ajde da kažem, lakši posao, ali puno odgovorniji u službi zaštite gdje kontrolišem kako se sprovode mjere zaštite u kojem obimu, čuvam u stvari, ajde da kažem, zajedno sa ostalim čuvamo rudnik i ljude, odgovorna lica koja su zadužena za to, pokušamo da taj proizvodni ciklus zaokružimo da on bude što sigurniji i bezbjedniji. Vi ste se nekako opredijelili za taj posao i niste nikad kanili da ga promijenite. Kad o tome govorite, vidim da je to sve bilo korak po korak, ali nikad nije bilo dvoumljenja oko toga da hoćete da radite to što radite. Pa vidite, ljudi... To je težak posao. Nije vam dodjelo, niste se umorili, pa je tako se kaže i tako jest. Jučer je bila, kad neki dan je bila delegacija ta, i vidio sam na Facebooku slikaju se tako ljudi. Drago mi je napokon da se pokreće ulaganje u rudnike. Sindikat je opet na drugoj strani koji se bori da se izjednači plate rudara i elektroprivrede, pazite, da se izjednači plate. Država je ta federacija koja mora davati određene stimulanse rudnicima, pa vidjet ćemo kako će to se proći. Dugo godina sam član Dreger Čete od 89. Dreger Četa je nešto interesantno. Gledalci moraju... Šta je zapravo Dreger Četa, objasnite nam? Dreger Četa je to je jedna spasilačka ekipa. Rudnik po zakonu mora da ima određen broj članova Dreger Čete. Znači, stavite na sebe aparat koji mi zove tako, Dreger, i ulazite u prostore gdje nema uopšte kiselnika. Povreda, nesreća i tako dalje. U slučaju povreda, nesreća i tako dalje, vi idete na intervenciji, najprije izvlačenje. Evo, zadnji su bile intervencije dosta teške u Rasproću, gdje smo pokušali zajedno, znači, s menadžmentom i citavom tom linijom da spasimo i uloženo je puno truda i rada. Bilo je opasno, ali hvala Bogu, tu smo sve to... Koja je jama najopasnija i koliko je uopšte siguran Zenički rudnik? Evo da vas pitam, čovjeka sa takvim iskustvom. Ili svaki put rudar stavi glavu u torbu kad se spušta pod zemlju? Ma dobro, ne bi tako definisao stavi glavu u torbu, da ne bi ljudi mislili, ali Rasproće ima najkaloričniji, najkvalitetniji ugalj. Tamo gdje imate najbolji i najkaloričniji ugalj, normalno da imate i metana. Da ne bi sad maltretirali vašu cijenjenu publiku. Znači, Rasproće je jedna od najopasnijih jama gdje se pod posebnim nadzorima, pod posebnim zakonima i propisima vrši monitoring konstantnog, znači, mjerenja, gdje imaju alarmni pragovi, gdje imaju odgovorne osobe, a na kraju krajeva je tu i služba zaštite koja vrši kontrolu sprovođenja čitavih tih mjera koje su date po propisima i zakonima o rudarstvu. Koja su vam najteža iskustva iz tog perioda?
negdje 93. smo izgubili 4 jako, ja bih to kazao ovako prostim riječima, fine čovjeka. U staroj jami smo trebali da imamo jednu prospekciju i gdje 4, to jest ekipa od 6-7 ljudi imala jedan zadatak da obiđe Širokočelo koje je bilo tako dugo zatvoreno. Ja sam s kolegom išao u drugim pravcem, znači lavirint prostorija je tu unutra, da ne govorim 5, 6, 10 km. I kad smo došli tu, onda je kolega izašao iz jedne prostorije i kaže: dragi Fejdić, poupade će nam ljudi. Pošto nije bilo tad tu spremni drugi aparata, ja sam pokušao sa samospasiocem i sa još jednim kolegom da odemo po njih i nažalost u toj čitavoj želji i ja sam bio upao, ali hvala Bogu sve je proteklo kako je proteklo sa mnom, ali međutim tada su stradali pokojni Frano Stojaković, Mato, rahmetli Čeljo Sadik i Ahmet, tako da kad smo kod Ahmeta, kad god odem u pozorište i gledam kamerni simfonijski orkestar, njegova ćerka tako lijepo vodi, dirigent je inače i drago mi posjeti me na nešto lijepo da je, meni je žao što moram i to spomenuti, ali bilo je puno ljudi koji su poginuli. Najteža vam je stvar otići čovjeku na vrate, jer obnašao sam, radio sam te poslove, gdje smo mi između ostalog morali prvi pokucati na vrate i kazati. Desila nam se jedna stvar da nam je poginuo čovjek oko 7:30, a svadba je kod kuće bila. To je rahmetli Mustafa Selmović. Svadba je kod kuće i vi treba da dođete da kažete da ona nema više oca, a on nema muža. Meni će normalno halalti ovi naši cijenjeni koje sam spomenuo, ali vrijednost je da se to spomeni, da je bilo tako ti nekakvi dosta teških situacija kad morate otići na vrata i kazati više nemate. Takav je život, što bi rekli, Dever Dunjaluk. Dever Dunjaluk. Vi ste, Edheme, porodičan čovjek, zadovoljni? Sretno oženjen, imam lijepu čerku, 12 godina, ide u osnovnu školu Edem u Labdić, voli da puno čita, voli puno da crta. Ja bi opet više volio da se bazira na tehničke fakultete, pa eto, pokušavam malo... Radi perspektive, radi zaposlenja. Radi perspektive i radi zapošljavanja. Moramo, na kraju, roditelji moraju da shvate da ne mogu svi da budu ni učiteljice, ni, moram priznati, ima tu i puno fakulteta gdje roditelji danas šalju djecu. Bosna i Hercegovina se mora okrenuti više. A kod do djece šta slušaju, drage Edheme? Ne znam da li slušaju, ali djeci se mora kazati. Tehnički fakulteti su budućno. Imamo puno tih pedagoških, imamo sociologa, psihologa. Jer da nama treba možda svakom Bosancu i Hercegovcu po jedan psiholog i sociolog, ali nebitno je to. Ali država mora da se više obazire na tehničke fakultete. Mislim da je tu budućnost s dužnim poštovanjem prema svim pravnicima i ostalim ovim što sam nabrojao u fakultetu. Na kraju da vas pitam, svi smo mi ljudi, bez obzira na ovo i na ono, šta je ono što vas čini sretnim i zadovoljnim čovjekom? Čini me sretnim kad dođem kući, kada me moja djevojčica poljubi, kada malo odmorimo i supruga, djevojčica i ja, kada malo prošetamo, kada se družimo, iako moramo priznati da imam vrlo malo vremena, ali svaki slobodan trenutak provodim sa svojom porodicom. Porodica je stup svega. Imam kućne prijatelje s kojim se družim. Pokušavam da zadovoljim sve potrebe nekog normalnog čovjeka. Ima puno prijatelja s kojim isto popijemo kafu, družimo se, ima puno i kolegica, jeli? Puno se radi, nije lako biti predsjednik jedne velike političke partije. Imate puno obaveza, ali te obaveze pokušavamo da
da podijelimo na sve. I to su mi najdraži trenuci kada šetam uz Bosnu, niz Bosnu, kada sa ženom i djetetom izađem popiti kafu i kad se družimo. Imam veliku podršku od njih, imam veliku podršku od porodica je ta koja vam daje podršku ili ne daje podršku da bi bili uspješan čovjek u bilo čemu. I na kraju kažu, iza svakog uspješnog čovjeka stoji ljepša polovina. Gospođa koja drži sve pod kontrolom. Koja to, fino. Ja kako vidim za vas život čine jednostavne stvari. Da, nikad nisam uopće ni pomislio da nešto trebamo biti iznad. Na kraju krajeva, svi smo mi normalni ljudi. Gdje ćete vi za 1. maj, Edheme? Evo sljedeće sedmice nam je praznik. Vjerovatno s porodicom, negdje sa društvom, vjerovatno ili sa bratom, pa eto, kombinacije su tu. Vi će to mali time out, malo odmora. Jeste, malo odmora. Hvala vam lijepo što ste mi bili gosti. Hvala vama što ste mi omogućili da se zajedno ovako družimo s vama i s vašim gledalcima. Vama, poštovani gledalci, hvala lijepo za pažnju kojom ste nas pratili. Želimo vam sretan praznik, želimo da se odmorite. Vidimo se za 14 dana. Prijatno.